Panaraar, tinamlama. Na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Panaraar, tinamlama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel ti may sapay apakasaritaan asinurat ni Nestor Marcos. Napauluan iti saan pa'y anay tabon ni Gasa. Dito'y drama tayo, Panaraar, tinamnama. Barikan, anda ka matgayab dito sagol di salming agpapapintas. Apay di mo mangag ti panagsangsangit jay anak mo, itindayon na. Mangmangag ko, tatang. Apay nga raw na di mo mapankitaan, munobaan. Itay pa yan nakarieng. Agsangsangit lang arunan, kaslawan anyaman nakin ka. Tatang, awan matay iti sangit. Bayan nyo lata, mauman tong agsangsangit. Nagalas ti panagras-rason ba? Nagan anak ka pala nga raw. No di mo amo taripatway. Duya bagbagaday ta, tatang. Ay na anak ka, agnakem ka kuman. Aglalo kat balo kaan. Tatang, kayat ko ti makiasawa manen. Isong agpapapintasak, tabareng addantog kursunada kanyak. Alya, kaya't mo manan ti makiasawa. E din to tali mo lang arud maistimaran tinabatikan ka nga anak mo. Talo, ti anak yaw ti day di kardeng. Agam kapilitan nga impaampun ko jidwa at di mo mo't matarakan ang nasaya at ida. Narigat ngamin ti balo, no single parent, tatang. Iso akayat ko ti makiasawa manen no da mangayat kanyak. Sa anak nga umanamong, makiasawa ka manan. Diyak kayatan na makiasawa ka. Sa mga manayunan manan ti anak mo. Maan-ano ko man manayunan, basta dalakit di asawak, tatang. Mailiwak kadagiti talo kakabsat mo no panawak ida diti Pilipinas kahit umayak diti Hawaii. Nasaysaya at mutlaan no makaumay kayo dito'y, tatang. Tapno da kayong tumutlaan ti mga lakadagiti kakabsat ko. Sabagay, pagam kayat ko kumati mga sawa pa'y. Ada-kada kayo, tatang. Basta tipilyin nyo. Nasaya at ka nasingpet. No kas pangarigan taddan tumangayat kada kayo. Marika, sangit mo man na sangit jay anak mo. Apayaya. Mabisin siguro, tatang. Itimplam itigatas na Naibus nga ruden, day di ginatang ko agatas. Apaya di kagimatang no naibos mo't gaya mag. Awan nga rud kwarta. Pautangan dak man kit di tenak gumatang iti agas na di ta tersena. Ay, oray siyak. Awan na iran na kwarta kita. Sana di kakaisula sa nga ribong ay duldulin ka o pinagbayan ko iti utang ka. Tay may nakmat sininger ni kumpare Luciao. Anya nga rud titid ko ngay awan mo't gatas na. Mala, bayam. Inak mangisaangan iti pagaldawan ta. Alakton ti sigat na. Isunton ti padidim iti anak mau. Alaman nga rud, tatang. Kan pakikit-kita yung tupay lang nga rud ti anak ko. Tenak agbiro kiti kwarta. Bara nga da mautangak nga para iti gatas na. Sige. Hinkalata nga rodan nagirimidyo iti kwarta. Hirapin ko latan nga iwanan ni Junjaun. Hindi ta tiga po na. No apay ama panunot ko manen ti makiasawa. Tapno damot ko makatulungak amang isakad iti pagbiag mi kadagiti anak ko. Alya, laita palat mapanunot mo. Dinto ta nakarigrigat lang arudan ti panagbiag yung akina. Saan mo nga misyonan ti makiasawa? Kasiguradaw, dalang tirigat mo no makiasawa ka manan. Naimbag nga aldaw yu, Tata Marcelo. Nay, kastamot ken ka, ading Maricar. Una yun,
Ading kunayo kat tata kunaklangaru dun. Ah, manong ko namlat ng aminin kanyak. No, sanak mo't uraya lumakay iti panagriknak. Sige man laengan manong. Kasta, naglamuyo to na nenggit. Kaslakla nagsubli iti kinabaro. Iti manong nga awag mo kanyak. Ang aguray ka, anda ka liti bagam ta nakaumay ka. Umutang ako mamanan iti kwartang tata. Este, manong. Anya, umutang ka manen. Idinto ta di mo pa nabayadan di 3,000 nga inutang mo. Iti napanatawan. Agan anos kay kumapay laeng manong. Didak pa'y kumasing-singirin kadagi jay utang ko. Ore to manong kunakmat kada kayo. Alawan, saan ka pa'y nga rin sing-singiran? Ang maguray ka, sangay manong ko nam kanyakon. Manong harot manan ti utangam. Nagsayatan ti saludsod mo manong. Umutang ako mamanan ay ti 3,000 a pesos. Anya? 3,000 a pesos manan? Wan, uray ta adulat tamot ti kwartam tata ay ste manong. Tada iji haway ti balasang mo. Alawan, pautangan ka nga ron. Ang uray di mo pa yan baybayadan. Basta ipalubos mo nga. Nga anya tata, ay ste manong, apay di mo ituloy. Kaya't ko kumati agdaton ken ka. Isa ako na nga ore di mo pa yan baybayadan na itutang mo kanyak. Nulakit ipalubos mo nga umay kapasyaran ni Jibalayo. Ha? Di ka kadiagang anghaw, manong Marcelo? Nabayagay na kursunada ka. Ang gapot lumakaya ko, isa kasla mabainak mangibagay tayat ko. Awan siguro mo tidakas na manong. Umay kay lataa ije balay ta. Pagsaritaan ta day ta abanag. Ha? At paiso? Si papalubos ka, apasyara ki Jibalayo? Umayak to nga rod inton rabi Maricar. Maricar, nakautangan mo't lang iti kwartang ay. Taorela 3 a karton, dahil ginatang mo agatas ti anak mo. Ni manong Marcelo tatang. Alya, ni pare Marcelo. Manong kunam kenkwana. Una, tadi namot kayat nga awagak iti tata. Iso amanong latan Kastaya, Gayam tatang. Umay kano dito'y balay intun rabii. alya nga ti kagara na. Alya ti umay na ibaga. Umay nakano pasyaran. Anya, Tatang, agkursunada kanyak. kat nulaklakayanan. Ay natatang, awan pilpilyan ni ayat. Alya ti kayat masawan. Kayat mo, apasyaran na ka, kasta kaday. Anya ngay kumatatang, agpada kami mo't abalo. Sana mabalay. Nagubing kalakid day na makinobyaw, wano makiasawa ti lakay. Sa kayat. Bakit akong tatang, kun uray ubingak, balo mo't alangan mo't, nga dapay labaro ang mangayat kanyak. So nga oray lakay, no iso ti dumawe, kasta kaday, song bata maun, kasta kaday. San mo't abasta sung batak latan Kita akpay mo't no napudno kanyak. Kat no makitak, napudno ti ayat na, uray lakay, talaga makiasawa ak tatang. Anya, saan na kaya't ni tatang mo makiasawa ka, Maricar? Wan nga rod manong. Sayang, sapay arapap ko. Asika ko mati masawa. Saan ka amadanagan? Saan ani tatang ti masurot? Lukas ta, nakasagana ka amang ilaban ijayat mo, o kas pangarikan aklunan na. Kauna. Ang adakadimat lang naman namak.
Saan mon adamagan dayta? Kaya't ko lang tinalawag saritaan. O sige, aklo na kung tayat mo manong. Agpaso. Oh, oh. Dayta reaksyon mo ang mga numadlaw ni tatang. At dalaang dita. Ha? Ay, sorry. Diyak nagawidan triknak. Kat tangay sinumpatan ako. Kaya't ko ngay tikabitan na panahon agkasartan. Saan ka kumamasaya na namang panaw kinkwana? Kaya't ko kumangaminan ni kasar na mga no agbabawi no ibaybayag kupay. Nasasaya at matlang no saan kay pala nagkasar. Umay kayo pa'y adito Hawaii. Katnuadan ton inom abulan nyo dito eh. Ora bakasyon kayo ton dito Pilipinas. Kat ikasar yun ton ni Maricar. Anya. Talaga natangkan ti ulo, Maricar. Kung naklangaro na saan mo ng ambisyonan ti makiasawa, ng sinong batang palang na lakay. Lakayan ay. Tay ko na akong tatang. Awan lakay, bakit, ubing, no itinagan ni Ayat. Tay pagsasaon nga, ti Ayat kat bulsak. Kiso nga uray lakay, kunayo kin ni Marcelo. Didak magawidan ang makiasawa kin kuana. Ayunay ka na ya. Talaga akayat ko ti maddaan manen iti asawa tatang. Tapno damot kadwak amang padakkel iti nabati kanyak nga anak ko. Wala nga talon na itanak mo. Sa talo mo tagbalin asyuman mo no kas pangarigan ta agasawa kayo kan ni Marsilaw. Ay nanakaw. Adadalakid niya nariribok to tibiyag mo. Isa ajak ipalubabaw kat. Isa ajak ipalubaw sa makiasawa kay tinadya Marsilaw. Nairubot ko aminan nga arwatan mi ti anak ko. Agtalaw kamin adoy ti sidong ni tatang. Kat makidan na kamin kini Marcelo. Kakaisuna nga damanan mangayat ang mga sawa kanya. Saan nakamalapdan ni tatang? Inaklatas ang putanan ti mayat ang mga sawa kanyak. Ay na, nagsaya aten ta sinangputan na kon niti balay Maricar. Uray agdip-dip pa itan ni tatang mo, awanin mabalin na. Uwan Marcelo, ngam kunamot nga iti mabiit kat alaan na kan ti balasang mo iti Hawaii. Uwan, ang magsubli kalpasanti inem abulan, ta umay ka ikasar, tapno maalakan tumatan ni Hawaii. Pudno ka ni Marcelo? Uwan, mahal, isa di ka pumampanaw dito balay. Uray pa'y adayaw akton iti denam. Ang yan kalatan ito, ta suportaran kayo iti anak mo. Agyaman ak Marcelo, naindaklan unay ti panagayat mo kada kami iti anak ko. Dagiti talo nga anak mo, oray impaampon mo dito Ibilang kumatan inang anak. Ikaw to amin ina ti suporta inton adda akon iti Hawaii. Halo tatang, nakaawag kayo man. Ya po tamaw, nagmaymaysakan ni tabalay ni Marsilaw. Gusto kong maawagak, kayat ka nagsublikan ni tabalay. Lipata mo ni Marsilaw, saan na ka nasubyan ayay, tandan iti Hawaii. Saan tatang? Di kam agsubli iti anak ko di tabalay. Urayak ti panagsubli ni Marcelo, teng karinang umay nakikasar. Ngata, laman para makita. Un tatang, patsyak ni Marcelo. Agsubli nga umay mangikasar kanyak. Kat no may kasar nakton, alaan nakto mutan iti Hawaii. Agyaman ak Marcelo, tatinungpal mo ti Karim nga agsubli nga umay mangikasar kanyak. Well, ayatin ka unay, Maricar. Ken ikarik, ipatag kumot dagiti anak mo. Oresyak, ibilang kumot nga anak, dagiti anak mo, Marcelo. Agyaman na. Maricar, Ha? Titatang mo. Imaymat. Uwan nga agpaiso. Maricar anak, Marsilaw,
Kablaawan kayaw, iti panagkalay sayaw. Mamati ak itan, iti pagsasaw, nga awan lakay, awan bakay, awan ubing, itinagan ni ayat. Ken mamati ak itan, ati ayat ket bulsak. Ay na, pakawanan dak no, nagbalinak idi alapad, iti ayan ayat siyaw. Agyaman ak no maawat yung ti panakiasawa kiti lakay tatang. Oh, tatang, kunakmot itan ken ka. Ken ikarit tatang, ipateg, ken ayateg itinapunno ni Maricar nga anak mo. Ken iti sana mabayag, ala ito idan nga aginadya Pagbalinag akas na reyna ti anak mo, iti bangunag to a pamilya. Makita yung tatang. At dalata anaraar tinamnama. Kunaktungot kada kayo idi. Asaan pa'y anay tabon ni Gasat. Nagasatakpay laang tanatumpungak ni Marcelo. Tauray lakayan, saan ang matukod ti panagayat na kanyak. Katiti mabiit, alaan na kaming tumutin nga agi na ijay Hawaii. Alakit, ulita, timang kablao ka na kayaw. Happy wedding, anak ka. Agyaman kami tatang. Thank you, tatang. Ditan papagayam tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan, saan pa'y anaitabon ni Gasat. Dito'y drama tayo, Anaraar tinamnama. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo.